Mengasing jo. Telepon rin yung tang. Iyo di. Halo, Kucang risang. Mengasing ko rin mintawe deng ngane. Niya mi desanging. Halo, ngapa kita minta? Oh iya, sayang mak. Pakai batu na. Ngapa ki? Deng minta. Oh, risang, tayo mak. Oke, OTW mak. Ada beli kacang? Iya. Oh, Aku telepon ki. timbungan ki mai? Ay mi beng, ay ko telepon. Dia mana telepon? Samantang may timbungan. Iya, kaput tu pairan pinjo. Malasan na ma'am. Magpalay ba minay? Yari, yan yung sirip pinamuro na to. Nenek sinapit ka, babay lang ko na. Iya. Magbayar ako. Kung natin ang iran na nga, pagtingin to. Pagpa may motor. Nasaan yung mumpul? Tende. Motor ka dong ngale do. Enak mo. Kacang ito nga risa, ngalasan. Pajarasan mo na. Ngalasan. Napalim niya na do. Ay, bumubura do. Kucang ni. Iya memang kini telepon to. Karena kita kucang arisan jadi dia lah memang yang jodoh. Rondeng periksa ni. Kemana sampol? Ya. Arin ko sa naik jo. Udah aja ulah. Repet itu kan. Ya. Naik jo. Ada bayar pantang lagi. Kalau tidak membayar dikasih masuk. Benerang ya dengan tanya. Apa itu sarangmu? Naik. Sampai. Beja karya. Oh, tidak merah. Bayaran masih pegang. Ya, karya. Jangan bentar lagi dia. Rasa marun minne. Ucap mirang. Nene, mente nak ngane. Tama ko pantanga ito. Iya, tidak merah. Batal kita mentangin tidak merah. Sisa saja ke. Sulang say. Are mantu. Ya. Yang maji. Mangkona. Ini sangin tu anak. Rezeki pikir. Ito na bayar. Tidak merah. Bayar. Ulangi. Iya, sini ke pambukun na. Ulangi. Perjanjian teman itu tidak merah. Pentang motre. Kami kucing ida et zaman nak. Nak kita pecah ni pantau. Mema. Kami memang Kemudian berterana tadi saja berterana. Pecangi. Dimbaji. Utar naik. batal. Pantau lagi. Naik. Ya pembayaran tadi bagi. Lima. Kita tahu. Bayar tawa. Laki yang paling bajar sekian barang lembaji. Lembaji, insya Allah lembaji. Barenak ke mising karwa lo morok. Lembaji. Sangi mose. Angin, benar. Ini betul yang merah. Ini Apa lo kecek? saya yang benar betul yang barang. Kaya mina kita ulangi. Jadi kan tadi kok bayar lah. Ayo kita. Kalau sakit jauh nang kede. Mudah-mudahan dia minta misalkan. Kemudian lembaji. Betul mana kena naik. Dan nyenta. Iya, bayar memang kok bang. Satu dia bodoh. Jadi tiga menit ini kan? Jadi Ada kan jawab kita? Ada. Oke balik. sinjak nanti kau
Ano ni paingin? Kaya nasarapan ko rin yung tanta,